Arwasan ka wait what maingonan mork sa ralaw tay sa wano. Wasan ka wait what ainanan ko sa malong ng may isang kapurang what. Paksotoy gumwatak. May isang kapurang what nganan kot. Kurang bangin kaya mo wasan ka wait what. Wasat puen yang puen oralapita maingo. Iniyan so murn Krais sa kalupwala. O yirail puligiti ang eta kilong na Sousouen. Wasan kawait wat maingo. Ayna ng tangan niya. Ayna ng uyang niya wat me. Purong isip. Teka makitay noong nyo. Nan mamaur. Kahit yan nang tato. Ang kot. Nan mamaur yung kau na kot. Chay koros wewe kumen mamaur yung kau na kot. Waksang tatok yung kau na kot. At chay mamaur yung kau na kot. Pankare yung chay. At chay tatok yung kau na kot. Effective. Kachay kak niya tatokan kot. Main ko ma at chay mamaur sa tapan in line with God. At chay tatok yung kau na kot. Estapang niya tatok yung ma-effective. Ang rimay sa kapurang wat April 30. Kot purong pangan gay maur na isang kapuraw. Ito ay katawan maglok tuwa may isang rawat. Ay maur ang kaunapot. Nan wasan kaway da chipang songan wata kong child na way. Sang nan iralaw te isa kwano urat kichikew koti. Au ya wasan kaway tiyo may nananisansal. Wasa tamasani. When the Sabbath was over, Mary Magdalena, Mary the mother of James, and Salome brought spices so that they might go to anoint Jesus' body. Very early on the first day of the week, just after sunrise, they were on their way to the tomb, and they asked each other, "Who will roll the stone away from the entrance of the tomb?" But when they looked up, they saw that the stone, which was very large, had been rolled away. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe sitting on the right side, and they were alarmed. "Don't be afraid," he said. "You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they lay him. But go, tell his disciple and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you." Just as he told you. Mango, iwasan ka wait what ka masan ng komor what masan ng kakelail masan ng panganatail mauran what may man watong child. Chay korusyon wewegi mamauran Krais niyan sa ume. El lopula rakiti sa ni lopuo. Kitim gila liko, kilongong na Sousouen. O yasatan Krais. Tama nga ng coach puligan na imong yung may isang kapuran wat maingo po yan ka. Awiya masan o yung ong yan. Pwede awiya masan yung mo. Utan kamakitay nung yung. Ay mamaur yung Krais. Ay may bilmento ito ba't yung chay rawat. Mapan kakso asay goming. Kapungakot, mapangkakuyamen matamataw kapungakot. Awi poson o kamelele me masanen kot,
Ai so karusia no ya masan yo. On kamu yo ngoi mengken kapung. Mengken kake laili. Mengken pangen. Mengken hitchik. Atamau. Mango. Hari ni tuan ai ka te dan tuan ai ka saya me masan bot. Ong ya esotokat masan ong ya momonai ta to. Momonai pa yo ya kupuran go. A momon ai pan yo mamorki. Momon ai pan mamorki. Aru wasame men watong child ni tuan ai watong child mango. Ni ai so me Mary. Irai kukolani. So. Peran prong rang kaya. Kalapan Krais. Pag yai arai luyapa. Yai arai chiak. Ni ai so me rakukola po nalo kalkalalapak. Te pei tok kepana. Te pilit ki titok pana. Yamoman arabang kakisang. Takaien. Takaien me ponela so. Me rakatara te paing te Pidelong hila so. Mango ni tuan puksaraw ya so kang child katete yung child. Nani rach kichik. Siluo. And they ask each other, who will roll the stone away from the entrance of the tomb? Nan bayo masani. But when they looked up, they saw the stone, which was very large, has been rolled away. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Glory to Jesus. Kalangan ng kauno ko at ranwat mango. Nituan Mary. Isalome. Nintuan harap kalkalalalapang kapana. Paytong kapana. Isme pang Katapwuresang. Katapwuresang. Kisang Takaien mo Sousouen. Pairan ka Pidelong o kaya at ikalapan Krais. Mango yimen kopratong child may sang kapurang wat te sota level clock makamimilala. Tama at akalalapak ranwat. Tama kita mimilala ranwat. At a mo ranwat makita pepe tong kakalkalalapang rang Krais. Mayayapung yayi kupuron kauno kot mango. Puksaraw katete yung kachile ranwat mango. A child kalalapak. A child sotra icharakan. A child mo ranwat mango. Puksaraw katete yung kachile ranwat. Tama kachay kalkalalapang karen Krais na tama kunong te tama sa Krais katete yung yayer may sangkapur ranwat na ay sotra icharka Rusya yan Katapwuresang. Yan Mweidehng Krais and roll it away. Yan Mweidehng Krais and kotskisang. Yan Mweidehng Krais mekoros. Nituan puksaraw ya katete yung child mango. Peng Jesus masani kumailakan metoto laro pangata. Kumail ko to re po ibang kamali kumail. Mango sota lipilipil yamoman tsakay magtay ko sa yaranwat. Yamoman kapal magtay so pa yaranwat. Magtay kalkalalapak rin na child later. Magtay kalkalalapak pa na child nanpungan popot. Nanpungan paew panokan. Krais katete yung child ranwat. Main ko ibang kakilay libig child. Nituan Krais ha. Pulik na. May song karusyan. May raparapagi. Main ko. Mamiya tsakay yung tsakay mamimimawa yan. Mweidehng Krais ang Katapwuresang. Wag puksaraw katete yung child. Niyay saw may raklangta. Niyay saw may Mary salo may raklangta. When they look up, they see the stone was rolled away. Jesus. Niyay saw makachay bang gilgilang ito yung child ba? Niyay saw makachay bang gilgilang ba na pungan child mango. Tsakay wat sa raban roll away. Tsakay wat pan bilbilak sa tama kupuran ko sa child ba? Ang pumangkakaya man namang kachay may sakapuran. Kachay Mweidehng Krais at Katapwuresang tsakay. Niyay saw yamang man ituan puksaraw ya katete yung chay. May God ratsulak lang di. Niyay saw may raklang ta. Iraklang at damit tsakay. It was rolled away already. Krais Katapwuresang hermay mo.
Ariya kosombalong chay ran was mango. Magchay bang gilgilang ba na ng bunga chay? Tsakay magchay gilgilang bang kinang bunga chay? Sota bang Katapwuresang. Ab Krais masa ni yang chay ran wat punikit yan na naibong kagay na iligid yan. Yan look up. Look up. Look up to the hill where my help come from. Wasama chay sawas. The kakela pa chay kung kusang yun. Chay take long di. Chay take long way. Ab chay lang kelong tang Krais. Niyan so magchay bang kelang tang Krais mango. Ayay so magchay bang kelang ata. Betame mi menang. Achay lamala. Bang magchay kilkilang ko pa no. Ija ay so may bang chok pusa. Ija ay so may bang choro sang chay. Ari mang kakela ay ligi ama na magchay mango rangwas. Tama chay kilkilang ko pa na ng punga chay. Nana chay mamo. Nana chay papagor. Chay Mweidehng. Chay nanti yang Katapwuresang. And how do we roll it away? Just look up to Krais. Chay kilong tang Krais. Chay kilong lang Krais. But Krais mo ya chapi. Ima bilu ya kain sokpa. Nang wasan sa waso ebil sa waso kong chay. Niyan so ay nandrachig limaw masan. As they entered the tomb, they saw a young man dressed in a white robe, sitting at the right side. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Niyan so magchay bang kelong tang Krais mango. Yay ja ang so magchay bang kapatalongong ng presensing God. Yay ja ang so magchay bang kakon na kauno God. Yay ja ang so magchay bang kakchuwang kauno God. Niyan so magchay bang kelong lang Krais. Pwede chay lang niyan so magcakay te tama mi na chay lamala. Mapa niyan so may bang roll away. Don't just look up and stay outside. Kechay te kelong lang at Krais. Chay kelang magcakay yung kusang kechay mi milikibayin ko. Ap chay lang nanti yung. Chay lang nanti yung. Niyan so magchay konta mararawat mango. Chay nanti yung Pidelong. Chay nanti yung Pidelong lang. But niyan so magchay bang Pidelong ay yay ang so magchay bang chuwang Krais. Kelang Krais o chuwang Krais mango uya song riyaw. Chay ka kelang kalangan ng God. Ab kechay lang nimin ang kalangan ng God. Kechay we need to enter. Besan sa long chay ng pukan uyuya ka naralaw silu. Niyan so mapijari so na so may rakulang kapakap na chamba saraw yo. Kelak silu mo rin so all motor man mimiwasa. Iyan olo at sakay mango motor. Wiya mimi mo ranan sang niya iputin ledrano. Ab niyan so mapijar masa niya. Ta kolo silper sutare. Ab tama miya reyet. Ibang kiyang. Ibang Katapwuresang Takaien rango. Numaran Jesus Christ of Nazareth. Uta. Walo. Niyan so mapijar katete marwat mango. Christ Jesus. Emasa ni uta walo. O Peter so dayang ato uta walo. Peter kila to. O pokata wal manit. Armain ko inang prong ato kakela ilikit chay. Niyan so matakay wat chay Mweidehng Krais Katapwuresang. Ang Katapwuresang chay watong Krais. So at chay kachow kan koros. Kachay de to miligi yok long lang Krais. We need to enter. Kachay la na ne Pidelong. Kachay la na ne Pidelong. O yang Krais. Main ko puksaraw ka dito yung chay man. Niyan so Pidelong reklang ata wala man. Manakap man. Pulopul. Dressed in white. Nalikaw pachapat man. Ariman prong at pangin chay masyang kamrang waniwang kuot apangin gay mo. Chay kelong lang Krais. Niya so magchay Mweidehng Krais sa chay mo. Chay lanana Pidelong. Chay lanana pukat. Chay lanana mamorki. Chay kakilikilang wen kuot man ko. Chay ban lusang wen kuot. Magchay sa Pidelong na wen kuot.
Wag Krais masa niyang Thailand ma mor niya so magtay rapago wen ko rapago niya so magtay tiya a Thailand ma mor try ka kiligilang mo kitun wen ko main ko kacay ka rong masa nan wen ko main ko a magtay sa tapang patalongo magtay sa tapang pidelong magtay sa tapang yang uchungata magtay sa tapang yang kapay kata main ko chay ka lusa wen ko kacay pa lusa. We don't need just to hear about it. We don't need just to see it. But we need to enter. We need to be in the kingdom. Main ko nito ay katete mo. Tatog yang ko, tawag sang mamor yang ko. Masanan ko ito ay maur may sa kabarang. E pangan ka niya mamanay pa mamor yang ko. E pakilay li ka niya, purong kacaman ka niya. How to live in the kingdom of God, not how to work for the kingdom. Mamor, main ko may nagkakilala ng child na sa kabarang. A child mamor, mapangkasalita, effective na child, tatok yung kauno ko. Child ka wiwya tatokan ko. Ma child mamor, yung kauno ko, panwaksa, effective, the power and manamanan ko sa pangkak. Yang chay. Nawasan kaway ito main ko nito na kasali yung chay. Nit naniro chik wano masani. Do not be afraid, he said. You are looking for Jesus the Nazarene, who was crucified. He has risen. He is not here. See the place where they lay him. Nanro chiki suwa masani, but go tell his disciple and Peter, he is going ahead of you into Galilee. There you will see him just as he told you. Hallelujah, Jesus. Glory, glory. Lord, we bless you, we exalt you, we glorify. Kailangan ng kamamayan ko. Mango wasan kawait wata katete yang trainan rati wata oisu. Tama cholong umasan yang right. When we're in the presence of God, fear will be taken away. When wasan kawait yang try na katete yang try. And that kumail ter masak. Nani rati suwan dapat ko. Mango ina ng kasampalong yo. Lapit lo kaya wat. But go. Niyan sa umarepetalo. Tamang masa ng ko sa ang child mango. Kaya uta na pang kakilay di chay. Kachailan tama-tama niyan sa umakchay. Mweidehng Krais ang Katapwuresang chakay. Tamang chay achay so chay char korusyan kachay Mweidehng Krais. Niya sa magtay Pidelong nan wengko chay Pidelong pagka chay mararata achay Mweidehng Krais achay mo. Niya sa magtay mimi ng presence ng God. Tama ko at panmasa niyang chaylan de masak. Chaylan kumat. Kau na ko at pangkakilay liya man naman kachay. Kiyang chay masan. And kaporapor. Masan and kumor. Masan and kapay. Arumay ko yung prong at saka kilay chay na wasang kaway ito. Nanirachikisuwa dapat ko. Tell his disciple and Peter. Ay na ng kasambalong yun. Pwede niyan so, main ko. Magtry Pidelong tama. Jesus masan ito. Cholong umasan yung rin. May kuwi. Niyan so magtry Mweidehng Krais at ay maur main ko. Child dito. Child dito kaliyab pila kalangan ng coach. Child dito kulit yung try kalangan ng coach. Child dito Mweidehng kalangan watch. Limbak watch. Ay siya tamokat. Ay siya saysa. Child pukata kalangan wat limbak wat. O ano ki. Kituan siya lang mabasa niya. Pot ko. Child puro way.
O katete yung railakan. Nawasang kaway din and tell his disciple and Peter. Nakakatete yung child may kuramot. Mag-child ang kaway. Upataki yung message sa lipil-lipil nito ang Krais. Apa ko ang child. Nang matulili sa kwalo. Wasa koros. But miyawan laplo kayayo. Tamario. Te atiyo mamiwasap mo kasan. Jesus, the cholang of plata. Atiyo mo kasambal. And that go and tell his disciple and Peter. Even tayong uranwan magkauno ko call you by name. He didn't just call you as my people, as my children. He called you by your name. Whatever your name is today, God is calling you right now. That is your name. Colin, Bernie, Theodora, Julius. God is calling us. God is calling your name to go. To go. To go. He already given you the right word. Masano koyang gomuyar. Masano kachaliyar. Kachana na kuhaki. Makchaban watak na wasang kawed enda. He and the podko tell his disciple and Peter. He is going ahead of you into Galilee. There you will see him, just as he told you. Kumay ko way. Masano ko yung chaya. Krais masaniyar. Chay lang ko way. O apan chiyang way mo chay. Pwet and kapayata sa palmamasan. Pwet yung masaniyar chay lang ko. Hari, main ko. Ito data may isang kaparawat po and share. This is not my quiet time. This is not my quiet. This is my reading. This morning, we are quiet time. O may imiyar o may yuwatawat. Kaya kapakap yarong kaulkan. O yuwatawat hanganan coach. Patangan ng ganiyayang prong tauta. May isang kaparawat. Struggle life may isang. Struggle life may isang. O life is so yan. So na imamaw. Ikinungay tauta. At may isang kaparawat may way kapangakalangan ng coach. Kapangakalangan ng coach. Pwede miyay plan, miyay ko son. Ap kupuran coach was. Yawak siyang. Ay plan minuwasa. Ray ko son din. Ap sapal man coach plano ko son din. Nawak siya nga yan inimach. And mimi po nang inahan. Ay plan coach pang pukata. Ay ko son din coach pang pukata. Coach panaleta. O kalaw tela. Pwede sapal matotokan bakpoy. Rinituan. Main ko. Masa na coach of right? Ang uya masan yung inanan ko sa palong yan. Sa kaprawat. O try mo raman namang try langan. Jok sa bari. Try langan. Kahit mag-try mo ito ang Krais sa try mo. Main ko. At saka ikang korusyon. Sula at saka ikay kakpurong. Katapwuresang mo ang Sousouen. So, chay kakpilpurong katapwuresang saka ikang Krais. Katapwuresang. Arahan mo at Krais pilpurong kataman pilchay. Chay lang pilpurong. Saka ikang magchay purong katapwuresang mo ang Sousouen. Chay pilanano purong katapwuresang. Magchay bang katapwuresang. Magchay bang kaklang at ang Krais sa kanina. Krais siya siya. Kota man magchay papa. Ay susamera. Okay na. Kalangan kiyang kaunukot, ranwot, huwag kapakap. Kaunukot ang kapayatama naman siya. Nantama ka uyuyak lakwat katoo. So talipil-pilwa sa gamin niya. Kaunukot, nganankot, mamasa no siya. Nganankot, pusuno kamera. Nganankot, mamasa no. Say de charong. Ako siya lang baik lang. Siya baik lang. Langanan ko para may karusyan o may dang ngay kang takap.
cuma dia saya itu nak macam itu. Saya harus kebaga. Haleluya. Haleluya. Kalangan ang kamay ko kalangan. Father, as we come together, O God, in the name of your Son, Jesus Christ. Mweidehng ket mangkot kalangan senang salat putuka. En kap na maramian kau tat yang kom. En luku war yang kom. Siota lebel wasa siota lebel klok. Kalangan wat mangkot kalangan. Kapay wat sa kapnabi mo. Pwede sapol mar yeros a Mweidehng ket ka. Sapol mar nasa na katete yang ket mangkot kalangan. Ranot. Kapnabi yang kom mangkot kalangan. Lord Jesus. You know me pointar na naknoruga. Menituanar nasa nong ket mangkot kalangan. Me kayo mau kan pural. Penganan kot te you know when samong ka pointar na natin. Ngay sarawi song sawaso song patako dak yang wasakan para. Sesuta na ano pula Jerusalem. Apse mito wasap sa miya mangkot ka. Rahot. Hongan na mo sarawi yang sakot na ako. Ito na katete yang ket mangkot kalangan. Na John tayo, Father God. May leler ay so o iyan sa woman. Lord Jesus, masasaka para ako sa kautok. At kautok, my God, sen kautok gito men o men. Sen de wala ako sa aksen rapaki men o men. Kaya isang kautok mo sa inyo ko pagkakap sa kapatama. Kalangan kang kumamain ko kalangan. Ranwat, masan. Mapainir main bot kalangan kuligir na ay mau. O mapainir main bot kalangan kapulong teacher. Ay kapakat main bot kalangan hitkan koros na roh. Hitkan koros na taro. Lord Jesus, pain kamu pain nga nung sarawian to. Railakan main bot kalangan hitkan koros. Hikat na ako. Nasa ng kamawat main bot kalangan. Angkak lenwa sa may ito katokan na. Lord, sakap na ikaw. Lord, sama-sama naman. Hallelujah. Kita kan main bot kalangan na suka wewe kiyang mga panyang Pidelong. Naisapol mga wewe sama-sama naman. Kalangan. Mo na ibang kain sakla. Amiya kapakapiw. May nalitong child. Makuha man mo sa Mweidehng Krais mo. Makuha man maklik lang at Takaien. Mata-matawa sa yamu man ang pangkat sa Katapwuresang Takaien. Ay so mao. Maya kapakapiyo ba nito ang child? Child ang daw. Mweidehng Krais na natin. Child ba? Kalangan ng kamamain coach. Kisapol mong masa. Kalangan piyo God. Uy, tiara kami biar mas depan. Ipakai ini remang yang terbaikkan. Kamu kelebihan yang lincah. Main buat kalangan. Dari sengatai mongyong. Ulu kuar yang kom. Ulu ke yang kom. Yang kotlong nanai mongyong. Nanai no. Lalai kau. Uai sampai. Main buat kalangan. Ikut mama. Kalangan yang komorang. I met my boat kalangan. Sebab kemarin kau dan sebab Jesus Christ. Father, we bless you, we exalt you, we glorify you. We release kapay koros my boat kalangan, ranwat. Lord, kami minarey may siwa boat kalangan na ong sapol mamibang korusyon my boat kalangan. We release umarat kau Jesus. Lord, sa pinaleta tamahan, ranwat. Sapol mamibang, sapol mamibang. Lanong at mo my boat kalangan. Imat man buat kalangan, sipat kita mau yang kami nak kalangan. Marah Jesus Christ.